nibyo reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026 kuri mikoro ndi Bosco yakaba ari Region Info aho tugarutse mu biganiro n'amakuru tugiye kureba amwe mu makuru y'ingenzi kandi agezweho anakomeye cyane hano muri Republika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amasaha makeya mu makuru akomeye cyane twagiye tuhatambukiriza ndetse na byinshi byakomeje kugenda abisoka dukomeje kugenda dusuzuma amwe mu makuru y'ingenzi kandi agezweho kugeza kuri izi saha. Reka mbanze mpe ikaze ku buryo burambuye abari mu gihugu cy'u Burundi, banze mpe ikaze ku buryo burambuye abari dukurikiranye bari muri Republika Demokarasi ya Kongo, abari i Uganda, Kampala, Entebbe ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi nanihera ikaze abantu bari Tanzania, abantu bari Kenya, hanze Afrika, mwese namwe mbifurije kugubwa neza hano kuri umuyoboro wacu wa Region Info aho tubana umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Kuri ubu ngarukanye amakuru y'ingenzi kandi yutirwa cyane ku birimo gutangazwa ndetse no kuvugwa ko General Mutayomba autoproclamé ukomeye cyane wari urimo yazonze abarwanyi ba FC23 abakurikiranira hafi by'urugamba mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko bamwe mu bashyigikiye kandi batangaza amakuru akomeye cyane abogamiye ku ruhande rw'umutwe wa 23 bamaze gutangaza ko uyu murwanyi kabuhariwe ngo yaba yishwe n'ama 23 mu bitero bikomeye cyane. Ni nyuma ngo yuko mu by'ukuri bivugwa ko na bamwe mu bo yakoranaga nabo ngo baba batawe muri yombi. Ese bikoko ni ukuri aya makuru ari kuvugwa na FC23 koko yaba ari ukuri cyangwa se ibi ni ibihuha biri gukomeza kugenda bikwirakwizwa n'abashyigikiye umutwe wa FC23? Niba ushaka kumenya ukuri komeza ugume hano kuri umuyoboro wacu wa Region Info, kuko muri iki kiganiro ndaza gusoka ngutangarije amakuru akomeye cyane kandi agezweho kubijyanye n'ibiri kuvugwa kuri uyu mugabo. Si we wenyine gusa, kuko uwitwa General autoproclamé Amuri William Yakutumba nawe biri gutangazwa yuko ngo yaba yitabye Imana nawe kandi yishwe n'abarwanyi ba FC23 aho bavuga ko ngo bamudahusha n'amakompora akomeye cyane ari kugabwa mu bitero bya FC23 ari guhitana bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ba Wazalendo, kuko yaba uyu General Mutayomba ni General autoproclamé wa Wazalendo ndetse na General Amuri William Yakutumba nawe ni General autoproclamé wa Wazalendo. Ibi rero ndaza gushyiraho umucyo ku makuru yabyo ndetse ndaza kukubwira niba ari ukuri cyangwa se ari binyoma, kandi urava hano usobanukiwe akantu ku kandi buri kimwe icyo ari cyo cyose kijyanye n'aya makuru ndetse cyerekeranye n'izi mpfu z'aba basirikare bakomeye cyane barimo kuvugwa. Sindi busokano nakubwiye ibice biri kumvikanamo imirwano aho bitaruke Ntete, Maremo, tumwe mu duce dukomeye cyane twakomeje kugenda twumvikanamo ibitero. Navuga ko ari ibitero bikomeye cyane, ntabwo naba mbeshyi, ni ibitero bidasanzwe byakomeje kugenda byumvikana muri iyi myanya nk'uko amakuru aturukayo akomeza kugenda bitugaragariza cyangwa se akomeza kugenda bidutangariza. Amakuru aremeza ko abasirikare badasanzwe batojwe ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Aba ngo nabitwa Hibu Special Force ndetse na Anaconda. Aba kandi ngo bitezweho kuba bagiye gutanga umusadu ukomeye cyane ndetse n'ubufasha budasanzwe ku barwanyi ba 23 bari muri Kivu y'Amajyepfo na Twirwaneho na Red Tabara ngo bafite ibibazo bikomeye cyane ndetse ngo bari mu byago bidasanzwe kubera yuko ngo izi ngabo zasabwe byanze bikunze kuhava zihitanye cyangwa zisubije inyuma aba barwanyi kugeza mu mujyi wa Bukavu cyangwa ngo bakibagirwa iwabo, kuko gahunda ihari. Amakuru nk'uko bitangaza ngo nugushyira hasi uwari we wese ushyigikiye cyangwa se ukorana n'umutwe wa 23 muri bino bice. Aya makuru kandi nemeza ko ngo aba mu by'ukuri baje biyongera ku itsinda rikomeye cyane ryamaze kwinjira kuri front line rishyigikiye igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo muri imirwano, ndetse ngo iri tsinda rikaba ryamaze kwinjira tayari aho bita Crime. Hakaba ari ibirindiro cyangwa defense ikomeye cyane yamaze kwashyirwa nk'uko amakuru akomeze kugenda bitangaza. Ngo iyi defense akaba ari y'uruhande rwa Leta ya Republika Demokarasi ya Kongo, ariko
ibi bije bikurikira diploma militaire iherutse gukorwa n'abarwanyi ba FCM 23 aho bagejeje abasirikare nabo ibihumbi bigera kuri 4 ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Rubaya. Ibi rero ngo biragaragaza ko byanze bikunze imirwano igiye kubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari urugamba rukomeye cyane, ngo kandi abari kurwana nta umwe witaye ku cyerezo cya Ebola kirimo guca ibintu kandi gikomeje gukwirakwira mu bice bigiye bitandukanye, aho Dr Tedros yamaze gusaba yuko hafatwa ingamba zihuse ndetse ibihugu byose byafunze imipaka mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola, no kuvuga Uganda ndetse n'uruhande rw'u Rwanda, ngo bigahita byugurura vuba byihuse bitaba ibyo nk'umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'umuryango w'abibumbye n'ibihugu bikomeye ngo bigafate ibyo bihugu ibihano, no kuvuga Uganda ndetse n'u Rwanda. Ibi ni byavuzwe na Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus hariya muri Ituri nk'uko amakuru ari kugenda tugeraho. Ndinjira mu bice bya za Minova, ndinjira Warungu, ndinjira Kabare, ndinjira Masisi ndetse na Nyiragongo, nkubwira operasiyo zose zirimo kuhakorerwa kugeza kuri uyu munota. Mfasha rero ukande subscribe cyangwa se sabone hano kuri Region Info, yewe kandi byaba byiza utibagiwe no gukanda subscribe cyangwa se sabone ku Rukiko Info. Ariko kandi nugera hano kuri Region Info kubera amakuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku wundi mu rwego rwo kutugaragariza ko ushyigikirwa n'amakuru tugenda tukugezaho, nibibukubuze gukanda like cyangwa se share kugira ngo udushyigikire kandi ukomeze kugenda ubana natwe. Ariko kandi reka nkubwire ko komando kabuhariwe General Sultan Emmanuel Makenga yamaze gufata ingamba zikomeye cyane ndetse atangaza ko vuba bidatinze igisirikare cy'u Burundi FDNB nikidakura abasirikare bacyo ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, byanze bikunze intasi zikomeye cyane ngo za 23 ziri muri iki gihugu cy'u Burundi zirahita zitangira gutanga position zikomeye cyane zahari abayobozi bakomeye kugeza ku rwego rw'abajenerali mu gisirikare cy'u Burundi FDNB kugeza no ku mukuru w'igihugu, ngo ibitero bya drone zirimo kamikazi bikerekeza muri iki gihugu cy'u Burundi by'umwihariko Bujumbura hafi cyane n'umujyi wa Uvira, ndetse ngo ibi bitero bikomeye cyane bishobora no kugera ku mukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye General Neva. Ibi ngo ni kubera agahinda gakomeye cyane gaturuka ku bikorwa ingabo z'u Burundi zikomeje gukorera abarwanyi ba FCM 23 yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atugeraho atangaza kandi akanemeza neza ko kuri ubu nta kujenjeka General Sultan Emmanuel Makenga yamaze kugaragaza ko ibikorwa byose birimo gukorwa bigakorwa n'uruhande rw'ingabo z'u Burundi ngo bigomba kuba byakorwa, ariko akavuga ko agomba kuba igikorwa gisa nko kwihorera. Nibyo byanze bikunze kandi President mu by'ukuri w'u Burundi yavuze, avuga ko ikosa rikomeye cyane mu 23 izakora ikagaba igitero cyeruye ku gihugu cy'u Burundi. Avuga ko ngo batazigera baba nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yitangarije ko igihugu cye kugeza kuri ubu ngubu giterwa ariko kidatera, ngo ariko iyo gitewe kivuna umwanzi. Yewe na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi barabitangaje, bahita bavuga ko nibaramuka batewe na FCM 23 kuko Burundi butigeze buca ku ruhande, bwavuze ko buzi neza ko uyu mutwe 23 ufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se n'u Rwanda, bityo ngo n'ubundi no mu makimbirane asanzwe hano no kutumvikana hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri, Burundi buti M23 ni kuri ko sirya ryo ryose rishoboka turatera u Rwanda kuko nirwo mu by'ukuri ntandaro y'uwo mutwe. Burundi kandi ntibutinya gutangaza ko ngo igihugu cy'u Rwanda cyaba ari cyo gashoza nambara muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. U Rwanda nirwahembye kuvuga ko narwo rutazi neza ibivugwa n'abarundi aho babikura, ndetse ariko ngo ntabwo bitungurana ku Burundi buri gukorana na FDLR. Burundi kandi ngo usibye gukorana na FDLR ngo rurageretse kuko bari no gukorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yewe bakarenzaho bagakorana n'umuhungu wa Habyarimana Gerard Habyarimana. Ibyo rero ngo ntabwo bishobora gutungura u Rwanda mu gihe Burundi bwamaze kwifatanya n'ikibiye u Rwanda ruvuga ko gihangayikishije cyane kandi kitazigera cyemererwa kwinjira mu gihugu. U Rwanda rusobanura kuri ingingo ko impamvu mu by'ukuri Burundi bwakabe bunigengesera nuko burimo gukorana n'inkozi z'ibibi, abajenosideri bakomeye cyane barimo abajenerali bahigwa bukware n'ubutegetsi bwa Kigali kubera ibyaha bikomeye cyane bashinjwa kuba baragiye bakora
hano muri leta y'u Rwanda kuva mu myaka yo hambere. Amakuru avuga ko ibi byonyine gusa byo gukorana na FDLR Uburundi bushobora kuba bwabizira ndetse bishobora kuba byari amazi n'ibisusa mu gihe ibyo bidahagaze. Ariko kandi nanone leta y'u Burundi ikavuga ko mu by'ukuri ibyo leta y'u Rwanda ivuga badakorana na FDLR, dore ko na leta y'i Kinshasa yakanye amakuru ivuga ko idakorana na FDLR, ahubwo ngo ikiri gukora no kurwanya ibitero bikomeye cyane byagabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, plutôt byagabwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ku gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aha niho ibintu bibera bibi ndetse naho ikibazo kizamukira. Ibi byatumye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi ututumba kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri isaha. Ibyongera kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho yo mana yanjye we yuko kuri ubu muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari harimo gutegurwa intambara ikomeye cyane, nkuko byagiye bihanurwa na bamwe mu basesenguzi ndetse na bamwe mu bareba kure bavuga bati byanze bikunze aka karere gashobora kuzongera kakavukamo intambara. Ati kandi niramuka ibayeho nirimbuka rikomeye cyane. AFC-23 General Sultan Emmanuel Makenga ndetse n'abashyigikiye umutwe batangaje ko bafite abarwanyi benshi cyane b'u Burundi bafashe ngo matekwa zikabakaba muri 60 z'igisirikare cy'u Burundi zafatiwe ku mirongo imbere ku rugamba. Ariko kandi nanone ku ruhande rwa 23 nubwo batangaza aya makuru, igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe y'abazalendo bitangarije na kwijana ko biri kuvugwa na 23 ari binyoma, ndetse kandi bagerekaho ko byatangajwe ko Generali autoproclamé Mutayomba ukomeje gusasana ndetse no kuzengereza ku buryo budasanzwe inyeshyamba z'umutwe wa 23 muri kino gice cya Rubaya muri axe, mu by'ukuri ngo ari binyoma ndetse bidakwiye no kwizerwa. Ibi kandi ngo mu by'ukuri bigomba kugena n'amakuru avuga ko ngo uwo bita Amuri William Yakutumba nawe yaba yarashwe. Icyakoza bemeje ko aho bita Rushiburora ho muri teritwari ya Masisi mu bice byegereye Rubaya humvikanye ibitero bikomeye cyane, kandi ibitero bikaba byatumye imibare myinshi cyane y'abaturage bava muri ibi bice. Gusa kuri ubu bivuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyongeye no kugorwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bikomeye cyane karundura karabutaka byagabwe, kandi ngo mu by'ukuri ibi bitero byagabwe ku buryo bifite ubukana bwo hejuru ku buryo bikomeje gusubiza inyuma igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi amakuru akomeye cyane kandi y'ingenzi atugeraho avuga ko kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bafatanyije none matsinda ya wazalendo bakoze ibintu bidasanzwe. Uti ni ibiki? Aba ngo tayari bamaze gufata ku buryo budasanzwe intasi ikomeye cyane ya 23. Iyi ntasi ya 23 rero ngo ikaba yafatiwe mu bice bigenzurwa na wazalendo. Iyi ntasi ngo yageragezaga mu by'ukuri kwitambika Generali autoproclamé Mutayomba, umwe mu bantu ba hafi bakomeye cyane, navuga ko ari undercover yacu mu bice bya hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi. Amaze kuma amakuru akomeye cyane avuga yuko ngo hari mugenzi we uvugana na General autoproclamé Amuri Yakutumba, ngo uyu akaba ari umuturage wa muri bice kandi bigenzurwa na 23, ngo yamaze gusubiza amakuru akomeye cyane ku byavugwaga ko uyu General Amuri William Yakutumba yaba yitabye Imana. Bityo kandi na bimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane ndetse na bamwe mu banyamakuru bakomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze kwerekana ishusho ndetse banatangaza 100% ko ibirimo kuvugwa ndetse bikaba birimo gutangazwa n'urundi rwa 23 atari ukuri. Iba ariko n'ubundi ntabwo byigeze byemezwa habe na gato n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba AFC-23 ushinzwe gushyira hanze ndetse no gutangaza amakuru, akabazwiho no kutaripfana. Bityo abenshi bakavuga bati bibaye ari ukuri. Ntabwo kugeza izi saha aho amasaha agiye kwihirika amaze kuba menshi, amasaha amaze kurenga 12, ntabwo bishoboka rwose ko mu by'ukuri ngo ntabwo bishoboka ko Lawrence Kanyuka yaba ataratangaza aya makuru maze yemeze neza cyangwa se atanga ishusho nyakuri yuko koko haba hafashwe mu matekwa za 23, yemeze niba koko usibye gufata amatekwa za 23 haba hari abasirikare bakomeye cyane nk'aba ngaba baba bishwe, ngo abyemeze, cyangwa se nanone
mu by'ukuri izo matekwa z'ingabo z'u Burundi ziri kuvugwa ngo zigaragazwe. Amakuru avuga ko ariko icyakoza umutwe wa 23 wakomeje gupanga urugamba rukomeye cyane, kubera ko kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha mu bice bigiye bitandukanye birimo Ntete, birimo Ruki, birimo Burora, Ruosha ndetse n'utundi duce nka za Maremo tumaze iminsi twibasirwa n'imirwano. Na n'iyi saha imirwano yakomeje, kandi iyi mirwano yakomeje gutuma abaturage benshi cyane bava mu byabo barahunga, bahungura urugamba. Ndetse amakuru akomeye cyane yihutirwa avuga ko kugeza kuri ubu ngubu byanze bikunze ngo igisirikare cya 23 kirimo kirategura na kibitero bikomeye cyane bya za drone, nkuko nabikubwiye ngo bishobora kwerekeza i Burundi kujya no guhagarika itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare ryamaze kuhagera. Ndetse bikavuga ko ngo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Michel Ndadaye, umutwe wa 23 uri gutegura operasiyo ikomeye cyane y'ibitero bizagabwa kuri iki kibuga, nkuko byagenze ubwo 23 yagabaga ibitero Bangoboka, Kisangani mu ntara ya Chopo, igamije gushyira hasi ibitero bikomeye cyane byaturukaga muri aka gace. Icyakoza ngo haracyari urugendo rukomeye cyane kuko igisirikare cy'u Burundi, FARDC ndetse n'abakorana n'ubundi bivugwa ko harimo TPDF, igisirikare cya Tanzania, utibagiwe Angola. Yewe ntabwo wakwivuga Angola gusa ngo ureke kuvuga abacanshuro, aba bose ngo baryamiye amajanja mu guhagarika ibyo bitero bya 23 akantu ku kandi bizakorwa ngo biciye mu mucyo. Ntabwo nagenda nakubwiye amakuru akomeye cyane avuga ko kuri ubu ngubu hari ibikorwa noneho biteye isoni n'ikimwaro birimo gukorwa mu bice bigiye bitandukanye byaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byakomeje kugenda byamaganwa n'abaturage. N'ubwicanyi bukomeye cyane buri kuba ku Karubanda, ngo abantu 3 barimo umupadiri bashimuswe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro ku muhanda Goma Rucuru. Yewe iyi ni inkuru yashenguye abaturage kandi yababaje cyane abaturage kugeza ku rwego bafite uburakari bukomeye cyane, aho bategetse byihutirwa ko 23 ari nayo igenzura ibyo bice igomba kubereka abakoze icyo gikorwa, cyangwa se bagasaba ubuyobozi bwa guverinoma kohereza itsinda rikomeye cyane ry'ubutasi rigakora mu by'ukuri uko rishoboye kose rikagaruza babafashwe. Umupadiri umwe wa Diocese Gatolika ya Goma hamwe n'umugabo n'umugore bari bamaze gukora ubukwe ngo bashimutswe kuwa 6 tariki 30 Gicurasi mu gitero cyagabwe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro mu gace ka pariki y'igihugu ya Virunga, mbere gato yo kugera Kiwanja mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yatanzwe n'abegereye abo bashimuswa avuga ko abapadiri babiri bari bavuye Kanyabayonga, aho bari bagiye gutura misa y'ubukwe bwa murumuna w'umwe muri abo. Nyuma y'ibirori by'ubukwe, abageni bashya bari bagiye gusubira i Goma, maze bafata imodoka imwe n'iyo ya padiri bari barimo. Mu rugendo rwo gusubira i Goma, bageze mu gace kanyura muri pariki ya Virunga. Imodoka yabo yaje guhagarikwa n'abagabo bitwaje intwaro, ngo abo bagizi ba nabi bahise bategeka abari muri izo modoka bose kuyivamo mbere yo kubajyana mu ishyamba. Amakuru avuga ko mu by'ukuri hakwiye ubufasha bwihutirwa, kuko bikekwa ko abarimo uyu mugeni ndetse n'abandi bari bamuherekeje bashobora kuba batangiye gufatwa ku ngufu na bamwe mu bagize uruhare muri iryo shimutwa. Mu rugendo rwo gusubira i Goma nibwo aya marorerwa yabaye. Ababyeyi ngo amabere yikoze, bamwe batonsa, ndetse abagabo amarira atemba ajya mu nda. Amakuru akomeza avuga ko abo bashimuswe bakoreshwaga urugendo rugoranye rw'amaguru mu mashyamba ya Virunga. Umwe mu bapadiri wari unaniwe cyane ngo ntabwo yabashije gukomeza kugenda n'abamushimuse, ndetse n'abandi babiri bafashwe bugwate. Abashimuse ngo bamukubise bikomeye mbere yo kumusigaho mu ishyamba, bakomezanya n'abandi 3 bashimuswe. Umupadiri wahawe ubuzima yaje kubasha kwisubirira ku muhanda munini, aho yatabawe n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano. Anatangaza amahano akomeye cyane yababayeho. Musenyeri Wiringumbi, umushumba wa Diocese ya Goma, yamaganye yivuye inyuma bikomeye iki gikorwa cy'ubushimusi, ndetse asaba ko umupadiri ugifitwe n'abashimusi hamwe n'abageni bashya barekurwa bidatinze kandi nta kindi kibi kibaye. Yagize ati kandi ati iki gikorwa gikomeje guteza ubwoba abaturage n'abakoresha umuhanda wa Goma Rucuru,
cyane cyane mu bice bikikije pariki ya Virunga bikunze kurangwamo umutekano muke n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Kuwa gatandatu inzego z'umutekano zatangiye ibikorwa byo gushakisha abo bashimuswe. Kugeza ku cyumweru ibikorwa byo kubashakisha byari bigikomeje mu buryo bwimbitse hagamijwe kubarokora no gufata abagize uruhare muri ubwo bushimusi. Amakuru yose kandi ndayakomereza n'ubundi ku bijyanye n'amakuru akomeye cyane. Yewe ngo isukura ry'isoko rikuru rya Kinshasa ibi ni biki? Guy Kabombo ngo yashimye imyitwarire n'umunyamwuga bya FARDC. Igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje imirwano n'imitwe igiye itandukanye harimo Kadeko, ADF, M23 ndetse n'indi igiye itandukanye. Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ingabo n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mudamvayita yagaragaje ko anyuzwe n'imikorere y'ingabo za FARDC zoherejwe mu bikorwa byo gusukura ndetse no kugarura ituze mu nkengero z'isoko rikuru rya Kinshasa. Ibi yabivuze kuwa kane tariki 28 Gicurasi nyuma y'uruzinduko yari yagiriye hafi y'isoko rikomeye ry'ubucuruzi, aho yagenzuraga uko ibikorwa byo gukora akajagari no kongera umutekano biri kugenda. Yashimye imyitwarire y'ingabo za FARDC avuga ko zakoze akazi kazo ka kinyamwuga kandi mu buryo bwubahiriza amabwiriza y'igisirikare cya Repubulika. Guy Kabombo yasabye abo basirikare gukomeza kurangwa na disipurine, ubunyamwuga ndetse no gukomeza kuba maso mu gihe bashyira mu bikorwa inshingano bahawe. Yibukije ko FARDC igomba gukomeza kuba igisirikare kirengera abaturage n'umutekano wabo, gukora akazi kacyo mwituze mu bwubahane. Uruzinduko rwa minisitiri rwanyuze mu mihanda itandukanye ikikije isoko rikuru rya Kinshasa, hari mu muhanda wahoze witwa Bokosa uherereye rwa Kadinji ndetse n'uwahoze witwa Tomba Ribaye. Yari aherekejwe n'umugaba mukuru w'ingabo za FARDC Lieutenant General Julius Banza Mirambwe hamwe na Brigadier General ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Muri uru ruzinduko abayobozi bagenzuye uburyo ingabo zicungiye umutekano ibikorwa byo gusukura ndetse no gutunganya ahazengurutse iri soko hashingiye ku mabwiriza yatanzwe na Perezida Felix Tshisekedi. Intego y'ibi bikorwa ni ugukura akajagari, gusukura ibice byari byaruzuyemo ibikorwa by'ubucuruzi butemewe no kongera umutekano mu mihanda ikikije iri soko rikuru. Mu itangazo ryashyizwe hanze ariko kuwa mbere tariki 25 Gicurasi, Minisitiri w'Intara ya Kinshasa ushinzwe ibikorwa remezo, imirimo rusange, ubutaka, imiturire n'imitunganyirize y'umujyi Ale Chilungu yavuze ko ibi bikorwa bigamije kugarura gahunda nziza z'isuku n'isukura mu nkengero z'isoko rikuru, cyane cyane ku mihanda ya Bokosa na Rwakadingi. Abasesenguzi bavuga ko isoko rikuru rya Kinshasa ari kimwe mu bice by'ingenzi by'ubucuruzi muri uyu mujyi munini, ariko imyaka myinshi ryagiye rirangwa n'akajagari, ubucucike n'ibibazo by'umutekano muke. Bityo ko ibikorwa byo kuritunganyiriza ndetse no kurishyira ku murongo bishobora kugira uruhare mu kuzamura isuku, umutekano ndetse n'imikorere y'ubucuruzi muri aka gace. Dusa naho tugana ku musozo, ntabwo nshobora gusohoka muri studio ntababwiye akarengane gakomeye cyane, amarira y'ababyeyi, amarira y'abasaza ndetse kugeza ku bana bato yababarizwa mu bice bya Bukavu n'umujyi wa Goma. Ibice bigenzurwa mu 23 kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Ni biki biri kuba muri ibi bice? Ni irihe shyano ryaba riguye noneho muri Goma ndetse na Bukavu? Reka tubane. Amakuru akomeye cyane avuga ko abaturage mu by'ukuri barimo kurira kubera imisoro ikomeye cyane kandi hanitse y'ikirenga yakwa batuye mu bice bya Goma na Bukavu. Ngo abarwanyi ba FC23 bashyizeho imisoro idasobanutse itangwa buri cyumweru ku muturage ufite akazi ndetse n'utagafite. Ibi rero nibyo abaturage batuye muri bice bavuga ko bibabangamiye ndetse byabaye isoko mu zikomeye cyane ibibazo kugeza uyu munsi bahangayikishije. Abaturage bavuga ko bakeneye ko iyi misoro yakurwaho kubera ko ngo ni imisoro yashyizweho mu gihe mu by'ukuri bari mu bihe bigoye cyane by'ubukene, ingaruka z'intambara. Abaturage kandi bakavuga ko iki cyari igihe cyo kwiyubaka, yewe nabyo bigoye cyane, ari igihe ahubwo cyo gushakaho gukinga umusaya ndetse n'amahoro, atari igihe cyo kwaka umuturage amafaranga agomba gutunga bamwe mu bayobozi ndetse no gushyira mu nda nini za bamwe mu bayobozi. Aya makuru avuga ko kuri ubu abaturage batumva neza impamvu bari kwakwa aya mafaranga kandi bizwi neza ko imirimo igiye itandukanye yahagaze, ariko ntabwo haratanga ibisobanuro
ku bijyanye n'aya makuru y'ibirimo gukorwa mu bice bigenzurwa na FCM23, umutwe wa M23 kandi utangaza byinshi, ariko mu by'ukuri wavuze yuko hari imisoro yemewe igomba gutangwa, ariko yewe unatangaza ko abaturage bakwiye kujya bakora ubugenzuzi no gushishoza kuba baka iyo misoro. Gusa kubera ko ngo birimo gukorwa mu mijyi ya Goma na Bukavu, ngo ibi byanze bikunze ni imisoro 100% yashyizweho na FCM23. Iyi misoro rero ngo yabaye ingorabahizi, yabaye ikibazo ku baturage bavuga ko no kubona icyo kurya cyangwa se n'icyo kurarira birimo kurushaho kugorana. Aho ni Goma ndetse na Bukavu, ariko byagera kuri Goma ngo biraza guca ibintu kubera ko ubu tuvugana icyerekezo Goma Butembo kirafunze, icyerekezo Goma Gisenyi u Rwanda rwamaze kuhafunga kubera icyorezo cya Ebola, yewe no ku ruhande rw'ibyaturukaga mu gihugu cya Uganda. Amakuru ariko akagaragaza ko n'ibyatangwaga n'abaturage kuva muri teritwari ya Masisi kuri ubu biragoye kuboneka ko ibice byinshi biri kwiberamo imirwano, ibice byinshi byahindutse indiri y'urugamba. Abaturage batuye mu mujyi wa Goma ngo baraza gukomeza kugorwa ku buryo budasanzwe. Ibi ngo biri mu byatumye kandi n'abatuye mu bice biri kuberamo imirwano kuri ubu nk'abari za Rubaya n'ahandi bafata iya mbere, binasanga icyemezo cyari cyafashwe n'amakuru akomeye cyane abigaragaza ko cyari cyafashwe na M23 cyuko nta muturage ukwiye gusohoka muri ibi bice. Abaturage ngo bari kurushaho kwigumira muri iyo myanya, bakavuga bati n'ubundi naho tuzajya ntabwo bizaba byoroshye. Ngayo nguko, reka njye bashimire, mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe, byari by'agaciro. Dusubire mu masaha ari imbere.